abo mubaro gw'abantu kuba binji omukorogo gwakorwa heri y'ekanisa abariisa 28 nibo bayemekwa 10 batungo bwa kanon 5 baba bashororwa 23 baba abadekon akora zeitu bona aborusasire bibi bariya bisasirwa kandi aborugumya heavy biriya bagumaho kandi kira ubushoborozi bwo kushomegeri omukanisa ya Ruhanga no kugurura abagambi bizoba banja kushaba abakristayo okorora ubumwe n'entunguka bongere kushoma kandi minsi wa karamoja yashaba abacyara konja korobera abashija babo ihanga ryongere kutunguka kandi nyenda kutabarusiya abo ababa ba canons nyenda kutabarusiya abo abatendekwa nk'abadikoni bakuza kuba abadikoni kandi nyenda kusima Ruhanga no kutabarusiya abahindura enkoba nashima munonga abo tuba abatwanda edini nibahendekera busha. haleluya Edini jetu mesingwire. Haleluya, amen. Yesu isho kumamuri orokondo yawe. Many times, I think they told me there is the leader of Mothers Union here. We cannot change what is in the Bible. We need to empower women to support their husbands. We shall not create a change. I am a wife, I'm a minister, I'm a government, but I have to support my husband. Abraham ahawe owabiro editor Orumuri erizoba nawe yabomwe abantu 23 ababa abadikon kora by'amakuru nka journalist chikampwera munonga okumanya kunshemeye kuhereza abantu kunshemeye kubagambira kunshemeye kushoronza ibigambo byanje no kunshemeye kwatanisa n'abantu ombuhereza bwanje amukorogo omureberezi wa Ankore Reverend Dr. Fredshirun Mwesigwa hariho abahereza ba mukama abiyahumuza kandi abona bakuzireje babasema amakanisa kampuni n'ebitongore habaho no kindura abariisa ombahindura Venerable Reverend Canon Bobs Mwesije yabadini w'abarebezi bwa Ankore Venerable Reverend Patrick Atire ayari umurisa wa Kanyomizi hati yaretwa All Saints Mbarara Bishop ntibaza bishop abo kusima nka Uganda Government Authority kandi tuwe hayo kuguma twatireho ekanisa West Ndisenyo Gideon